buri mwaka ku isi hose byibura indege 38 zikora impanuka. Icyo ni ikigereranyo cy'impanuka zose z'indege zabaye hagati mu mwaka wa 2019 no mu mwaka wa 2023. Mu mwaka wa 2023 mu ngendo miliyoni z'indege zabaga 0.8 habaga impanuka. Ni umubare muto ugereranyije n'umwaka wabanjirije. Mu mwaka wa 2022 mu ngendo miliyoni z'indege zabaga 1.3 habaga impanuka. Twifashishije amakuru duhabwa na injuryfacts.ns.earth, byibura abantu 358 nibo bicwa n'impanuka z'indege buri mwaka. Uyu mubare ni muto cyane ugereranyije n'abapfira mu zindi mpanuka nk'iz'imodoka cyangwa kurohama kw'amato. Ndabisubiramo neza yuko urugendo rwo mu ndege ari rwo rugendo bigoye ko haberamo impanuka ugereranyije n'izindi ngendo zarizo zose zishobora gukorerwa kuri iyi si nzima. Byumve neza ko abantu 358 aribo bonyine bapfira mu mpanuka z'indege buri mwaka. Mu biyaga no mu nyanja ho hapfiramo abantu barenga 24,000 buri mwaka. Mu gihe ku butaka abarenga 1,300,000 aribo bicwa n'impanuka z'imodoka ku isi hose. Ese izi mpanuka ziterwa n'iki? Igihe indege nyinshi zikorera impanuka ni igihe ziba ziri kuva ku butaka zerekeza mu kirere cyangwa ziva mu kirere ziparika ku butaka. Kiba ari igice gito cy'urugendo rw'indege, ariko ikosa rito ryaba abantu benshi bahasiga ubuzima. 14% kw'impanuka zose z'indege ziba igihe indege iba iri kugerageza guturuka ku butaka yinjira mu kirere. Naho 49% kw'impanuka z'indege zose ziba kuri iyi si nzima buri mwaka ni igihe indege ziba ziri kugaruka ku butaka. Ahanini bikaba biterwa n'uko umuhanda indege zibanza kugendamo mu gihe zigiye guhaguruka cyangwa guparika, ikizwe nka runway, iba iri inyuma y'agasongero k'umusozi. Ishobora kuba iherereye hafi y'inyanja cyangwa ikiyaga, ahantu abantu benshi baba bagiye kurira yabo yabavunnye. Cyangwa se nanone iyi mihanda ikaba yuzuyemo urubura ku buryo byateza impanuka. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ahantu 7 hambere ku isi hose hatera ubwoba abapilote. Ni ibibuga by'indege 7 bya mbere bitera impanuka nyinshi z'indege kuruta ibindi ibyo ari byo byose biri kuri iyi si nzima. Ni ahantu iyo umupilote ari ubwa mbere ahageze agaparika cyangwa agahagurutsa indege bigakunda, ahita yiruhutse. Mu gusobanukirwa ibyo byose, nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri uwo muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ku mwanya wa 7, Cristiano Ronaldo Madeira International Airport muri Portugal. Kugeza ubu nicyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya 4 gikoreshwa n'abantu benshi muri Portugal. Ni ikibuga cyitiriwe Cristiano Ronaldo, nk'umukinnyi wabayeho mu mateka y'isi ukomeye kandi akaba yaravukiye muri aka gace kitwa Madeira. Ni ikibuga cyiza nk'uko kigaragara, ariko ku bapilote hagomba kubaho kwitonda. Ku isi hose ni abapilote bake nabo ba mbere mu bahanga babasha guparika indege kuri iki kibuga, indege igaparika itagize ikibazo na gito. Ahanini bitewe n'imiyaga myinshi y'ibinyuranyuranamo muri iki kirere. Ikibuga cy'indege kizengurutswe n'inyanja ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande huzuye imisozi miremire gusa. Bivuze ko indege iba igomba guhangana n'imiyaga ihambaye ituruka mu nyanja rwagati n'indi miyaga ituruka mu misozi miremire, utibagiwe yuko ahantu rimwe na rimwe n'ikirere cyaho kiba cyanarakaye. Ikizwi neza ni uko umupilote uparika indege aha hantu agerageza inshuro nk'ebyiri byanga, yongera azamura indege bigakunda nk'ubwa 3 cyangwa ubwa 5 akiri guhangana n'imiyaga yo mu kirere, kugeza ubwo hari n'abapilote bitesha umutwe bagakatisha indege bakigira ku kindi kibuga cy'indege kiri hafi aho. Mbere kuri iki kibuga cy'indege, iriya mihanda inyuramo indege mbere yo guparika cyangwa kuzamuka yari ifite uburebure bwa metero 600 gusa. Iki gihe abapilote benshi batindaga gushyira amapine y'indege hasi ku butaka bakiri kugerageza guhangana n'iyi miyaga, maze byakunda bakisama basandaye, umuhanda ukaza kurangira indege itaragabanya umuvuduko maze bagakora impanuka. Nyuma yaho uburebure bw'iyi mihanda bwarongerewe bugera kuri metero 2781. Ikintu gitangaje cya mbere ni uko nubwo hateye ubwoba gutya, kuva mu 1977 nta mpanuka n'imwe y'indege yari yahabera. Ku mwanya wa 6,
Troll Airfield muri Antarctica. Iki ni ikibuga cy'indege gikoreshwa n'indege zikorera imizigo ndetse n'izitwara abantu. Ni ikibuga kidafite ikindi na kimwe biteye kimwe kuri iyi si nzima. Imihanda yo kuri iki kibuga yose ikozwe n'urubura rukomeye, kandi mu gihe izindi runway zose ziba zizengurutswe n'amatara cyangwa ibindi bimenyetso biyobora abapilote ho ntabiriho. Ibi bikaba ari ibintu bigora abapilote cyane kuko buri kimwe kiba cyuzuye urubura, ahantu hose hasa n'umweru gusa. Hari n'igihe urubura ruzamo utwobo duto duto bitewe n'izuba. Iki gihe urubura ruba rworoshye rwatangiye gushonga ku buryo ahari umuhanda usanga hasadutse. Kubw'iyo mpamvu buri gihe hari imashini zishinzwe kwita kuri iyi mihanda umunsi ku munsi. Ku mwanya wa gatanu, Courchevel International Airport mu Bufaransa. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga ni kibi mu buryo ubwo ari bwo bwose ngiye kukubwira. Icya mbere, iki kibuga cy'indege kiri ku butumburuke bwa metero 2000 ndetse imihanda izwi nka runway izengurutswe n'imisozi gusa. Ikindi kandi imihanda ntabwo itambika nk'uko indi yose imeze, ahubwo yo igice kingana 18.5% harazamuka. Ibyo ni byiza, bifasha indege guparika vuba, ariko nanone bigasaba ubuhanga burenze bwo ku rwego rwo hejuru n'ibitangaza by'Imana kugira ngo indege izahagurukire kuri iki kibuga. Ibaze nawe yuko indege yahagurukira ibanza kugenda umuhanda umanuka, nawe utari muremure cyane ureshya na metero 537 gusa. Wibuke hazengurutswe n'imisozi. Kuri iki kibuga haba mu gihe cy'ubushyuhe cyangwa cy'ubukonje, buri gihe haba hari amahirwe menshi yuko bitashoboka guparika indege ahantu. Cyane cyane nko mu gihe cy'ubukonje bisaba abapilote b'abanyamibare cyangwa se bitaba ibyo bikabagendekera gutya. Ku mwanya wa kane, St. Barts Gustave Fred Airport muri Caribbean. Aha naho ni ibitangaza gusa. Imihanda indege zinyuramo ziparika cyangwa zizamuka iherereye neza munsi y'agasongero k'umusozi utuyeho abantu ndetse hubatseho ibikorwa remezo nk'imihanda. Icyo nshatse kukubwira nuko indege igiye guparika ibanza ikamanuka hafi cyane, iyo igeze ku gasongero k'umusozi ikenda gukora hasi kugira ngo ibashe guhita imanukira muri runway. Ako kari akambere. Aka kabiri nuko runway cyangwa se iriya mihanda indege zinyuramo mbere yo guparika aho zisoreza ari ku nkombe z'inyanja. Mu gihe utwaye indege yakoze imibare nabi, indege ntihagarare hakiri kare, byanga bikunze muparika mu nyanja. Ku mwanya wa gatatu, Princess Juliana International Airport mu birwa byitiriwe Mutagatifu Martin. Nemba ukoresha interinete cyane ushobora kuba warabonye amashusho yerekana indege nini cyane y'ubucuruzi iri kugenda muri fiti nke cyane uturutse ku butaka neza yenda guca ku mitwe y'abantu bagiye kwirira yabo, ari nako banakurura kuka gaturutse mu nyanja katarata umwimerere. Aho bahita Maho Beach, ni imbere y'imihanda y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe igikomangomakazi Juliana cy'Ubuholandi. Cyageze kuri iki kirwa mu 1944, umwaka umwe gusa nyuma y'uko iki kibuga cy'indege gifunguwe ku mugaragaro. Imihanda y'iki kibuga ifite uburebure bwa metero 2164, bivuze ko indege iba igomba kumanuka hasi cyane ikiri hejuru y'inyanja kugira ngo igere muri runway kare ndetse ize guparika kare idateje ibibazo. Byumve neza ko kubera kugendera hafi hari n'igihe bishobora gutera umuyaga mwinshi ku buryo uhuha ku rwego rwo hejuru abagiye kwirira yabo kuri iki kirwa. Ku mwanya wa kabiri, Paro International Airport muri Bhutan. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Paro kiri ku butumburuke bwa metero 2235 zose rwagati mu misozi ireshya na metero zirenga 5000 uzamuka mu kirere. Ku mupilote udafunga umwuka, guparika indege hano ntago byamubera byiza na gato. Imihanda yaho ikizwi nka runway ifite uburebure bwa metero 1900 gusa. Byumve neza yuko izi metero ari nke bishoboka ku buryo indege bisabwa gukandagiza ipine ku ntangiriro z'uyu muhanda kugira ngo ize guparika hakiri kare idateje ibibazo. Dore uko bikorwa ngo indege iparika ahantu. Ibanza gukatira umusozi mugari uhari, maze mu buryo bwihuse igahita iringanizwa na runway. Aha ntago inyinshi zihita ziparika ngo bikunde, bisaba kugerageza inshuro nyinshi, byose byakwanga indege igakata igasubira inyuma igasubiramo za nzira zose maze kukubwira mu kanya. Kugeza ubu ku isi hose ni abapilote 17 bonyine batojwe kandi b'abahanga bemerewe guparika kuri iki kibuga cy'indege. Muri bo harimo umugore umwe gusa
Captain Ogien Dema. Ikirenzeho kandi ntabwo byemerewe kugurutsa cyangwa guparika indege kuri iki kibuga mu masaha y'ijoro. Ku mwanya wa mbere mu bibuga by'indege bibi ku bapilote ku isi hose habarizwa Tenzing Hilary Airport muri Nepal ahitwa Rukla. Nicyo kibuga cya mbere cy'indege giteye ubwoba kitari cyiza na gato ku bapilote. Ni ikibuga kiri ku butumburuke bwa metero 2845 hafi n'inkambi iri mu musozi rwagati wa Everest. Uyu ukaba ari wo musozi muremure ku isi hose kugeza ubu. Kuri ubu burebure icyo kibuga cy'indege kiriho umwuka uba ari muke bishoboka ku buryo gutwara indege ahantu ugerageza guparika biba ari ihurizo rikomeye ku bapilote. Ni imihanda ireshya na metero 527 zonyine. Ibyo byonyine bituma nta cyumba na kimwe kikosa mu mutwe w'umupilote ugiye guparika ahantu. Ako kanya indege ikihagera ahita ikandagiza amapine hasi nabyo kwitinza mu kirere. Ikindi kandi kuri ubu burebure bureshya gutya ntabwo hapfa kubura urubura cyangwa ibihu. Nibyo bituma aka gace kitirirwa impanuka nyinshi z'indege. Hari n'indege yahakoreye impanuka abari barimo bose ntihagira n'usigara wo kubara inkuru. Ese waba warigeze ugera kuri ibibuga by'indege biri kuri uru rutonde? Nimba waragize amahirwe yo gutembera henshi watubwira n'ahandi twaba twibagiye gushyira kuri uru rutonde. Byose bitubwirire muri comment. Kandi nimba ari ubwa mbere wari wageze kuri uwo muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi bimeze nk'ibicanganye kuri uyu mubumbe dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.